namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi nomuntu of course hayi. Tani khani mi teka vele ni mi yisa le ka J John one man show. I repeat one man show. La endliwa vele le Giyani Stadium le. So as an intro hinkwenu ni swi vonini swo tala hi swi khavhari ni swi vonini ku hey sabotage yi ve kona obviously in terms of the venue event yena a nga ha kotanga ku va a yi endlela a stadium to be specific i kota ku va a yi endlela ka ground leyi nga handle leyi nga la so leswi tshamise swona stage ya xi ri hala makumu ya hala then kahle swi va swi langute vanhu va va langutise hala like this stage va xi ri halawa and then vanhu va ya side ra hala a nga handlela like stadium and stuff like that okay music lowu ta wu ri a bit light hi timhaka ta copyright issues obviously but in overall loko hi cheka kwalano setup yoleyo a yi endlise sweswo swilo swi ri kahle swinene. I'm saying this because if you consider another fact it was sabotaged like a nga ha kotanga ku a hetisa swa barricade so hi nge n'wi blame for sweswo so hi nga vula ku setup a yi ri kahle and then as you can see ku na stage and then another tent on the left I guess ku ra VVIP hi ku languta laha ni vona ku la ku na separation as you can see ku hi ti-barricades la swona kota ku separate hala ku nga va ku ri VVIP hala and then VIP and stuff like that leswi of course a swi tshamise swona kwalani swilo as you can see kwalano. Despite ku va nga xi kumanga stadium around ma 8 already a ku ri so le ka J John around 8 like 8 PM already a ku ri so just as you can see already sa ku ri so as you can see so already like vanhu a swi ti kombakomba already loko ku ri ka ha ri 8 a ni vhete swona ku J John la ku ta va a success 8 ka ha ri so already like a ku ri so hi 8 imagine look hi 8 na mina languta kahle 8 already a ku ri so vanhu se like a va fika a ku nga ri leswi mi kuma ku swi nyumisa swi nga nyumisi hi 8 yale already vanhu a va ri kona nyana swi tikomba ku swi ya kwini and ma vona mhaka leyi and stuff like that okay we see you J John we see you so around vo ma 10 already ku ri what we can call ku ri event leyi it's a success already vo ma 10 as you can see like crowd already like lamba yo veta yi va hele kwala heta ku yi ve success kwa hi category ya event ya yena J John because ana andla one man show as you can see already like crowd I do come like already got a success ku hi category ya phela we need to understand ku J John at the end la one man show manzange nitwa J John ku I fill up hambi hona ngi ta post i to tsala ku one man show so ni vona ku loko ri ala compare na un'wana munhu swa swi ri a bit wrong nyana ku hi that section already like vanhu a va fiketeri as you can see loko hi cheka la ku ya hi show ya yena already sa a bini hi vo ma 10 like crowd already like a yi ri enough for his type of event lero already a ku ri a success like hi nga sungula from this position or from this position or from this minute they vula ku congratulations to him i tirheni swinene ha fika kwa hi category ya event ya yena ma vona mhaka leyiwa and then very case suka hi khe hi nghena ka section ya Dr. Thomas Chauke loko hi ku languta ka poster la mi nga mi swi vona ku hi vona a ku va ri the biggest artist ka this event a yi ri more local loko hi khe hi langutisa this event in overall a yi ri more local of which I'm going to be honest and a bit too risky ku va ku nga ri na the-international artist to pull the crowd but of course a ni ri tari swi mi nga swi vona J John did it so mi nga ma hleketa even previous la hi update hi swona ne
laha J-John a kombisini ku kahle Dr Thomas Chauke hi vona va nga n'wi inspire, hi vona va nga endla ku laha hi vonaka a fike kona sweswiwa a va fike kona, va n'wi inspire swinene loko a ha kula ka career ya music. So to cement that matter or that section, loko se va heta ku performa J-John a vuya a nghena on stage a fika kombisa leswiwa, okay, a hina ka that section. Yeah, that's J-John who was hugging Dr. Thomas Chauke. Let's go. Xi bina bifi leyi va nge heli sweswi a ni loko xi bifa na le vo Poison ka event leyi humelele vo Spike Oscar swi va nge heli sweswi like nto maybe ngobeni mayengani ne ya mi nge heli sweswi after loko ya xitlhaverisimi leri ra nta hila. Let's go. As you've heard, va ta va tlhela va nyika more money after loko va bukini amount leyi va nga yi buki yona, mara ni twa yi kha yi buka hi vo ma 100,000 so swo yi nga yi vula loko se yi nga yi kha yi phokota maybe close to 200,000 I guess, hikuva hi ti-agreements va ni twa yi buka hi mali yo tala ngopfu dokodela. Vo stadium yi charge mali yo tala ngopfu ka stadium so swi loko yi ta yi phokete mali yo tala swinene, swi nga swi kha swi loko no event yi endle mali yo tala in overall loko va ze va lava ku yi promisa even more amount. Yes. Hey, Shangonyo dandime. Ay, okay. And then very king ka section ya I'm free. How I'm gonna perform? Okay. Hey, Gagashi, yeah. So some friend gonna not perform like as you can see. It's only similar one jolela at first, and then from there I perform the second song. Even then I perform the second song. As you can hear, and then of course I'm gonna the third song. One of the classics. I America playlist ya mina track they say khalenyana swi ya ka playlist ya mina on Spotify. Yeah, one of my favorites. If you perform yona, then after this song I perform rin'wana la ku nga va na mhangu manjini. Ya va munhu Jone. Ya ni kombela ni hi teke angle ya hala ntwa yi ri kahle, okay lo as I'm free a ri ku performeni na hi ta hi khi yingisela kahle. Okay, let's go.
Yava munhu zone. Okay. Kanarho a hi sunguleniseni again ku na munhu loyi a nga busy DJ Teaspoon ka mic. Okay, let's go. Yingisana twana Mr. DJ Teaspoon. Okay, atlhako twana man a ku vulangi Sam Free langutana la na mi languta kahle video leyi twala ka twana man a hi Sam Free a nga sunguli vona. What's on the stage right now? Behave. So if you are home, I'm free. And man, okay. Ana na yelo idelelweni enga loko idelelweni ku humisa loko a swi n'wi tlhavi mpama sa hi mfranda swi twisana mi ko va hatla va xi landza laha xi kota ku humesa stage no misolo ive wrong a hi n'wi languteni kahle na ku hi n'wi zumazuma kahle kasi hi window munhu loyi a ti komba ka apologize loyi a nga ka far left ye ku video leyi leyi ngo kuti yi download hi 1 hour guys but swi komba ku loyi a nga ka far left and then be screenshot ta zama ku n'wi zuma nyana swi komba ku ri yena loyi a kha apologize nyana okay hi cheka la a nga na chayini nyana i tlhakombetela na voko nyana loko ka left maybe yeah I don't know yena nga apologize I don't know if yena or kanjani ta n'wi zuma zuma nyana yeah okay yeah hi areze leswi nga leswa swona ku lani nga koti ku verify if that a ku ri that person because swi a bit dark nyana ti angle tin'wana ni koti ku va a kombiwa munhu loyi unfortunately but ive wrong munhu wa kona ive wrong swinene i vulavula njhani kha ku performa munhu swi ntlhwaniwa swi swi ya marimari i tlhela wa swi twa kha ku performa in an artist DJ Teaspoon ya wena ene stage a swi loyini mara swo ka a swo boha vula hi mic kha ku performiwa a fika yimele performance yi hela like risima na ri ta fika makumu ive wrong ngopfu ayi swi nyangatse ngopfu man ina ya Sam Free na ina bad man previously kwala On the one side, choose a sub page. Gagashi, who get us some free. No, get us some Gagashi, get us some free. The instruction in the command center. I got the twins, Gagashi. I'm on a contact. Is it a na intro mi swi twini laha ku nghena Sam Free la ka intro la kasi ku ta tlhela ku humelela swin'wana again ku ni teka yini against them na Sam Free mara and then vele khe taka the main man man u nga John obviously na n'wi mi tele yena kwala ka video a ho covera tetena vo mene swi la rhandza kwala taka J John ka his last performance yeah hi ngo yona even nga ta khe covera even the peak crowd and stuff like that. Yeah, let's go. Queen, pare. And overall, so you wanna pick crowd as you can see kwalano so kona in overall we can say we eventually out there. As you
So in overall the event was a success. Not sure kuna the competition they compare but guys, this thing a fill up aguri one man show. So I'm gonna intishid kula a fill up akula event iva successful. So we are crowd linga la mina wana event iva successful. Iva successful we are lish John ala show na is happy. As you can see, as you can see, in overall, ndaiva ipakeka sokwe naswona nyimpile tingakona titele ngopfu la xigazeti nyimpile titele mina a ni twa nge jona kha ku ile ka competition na munhu ya endla event yi va a success, and that's what happened. The event was a success. Hi nga nanguti ku hiya sweswi hi compare na mani mhaka na ti-event ti ve kona previous. No, it was a success ku ya hi side ra yena. So yeah, swi ri kahle swilo. Oh, hi le na breko inani evikedo wa timbali tisuto fana. Oh, I think they are slightly different. I'm not good in colors, but I think they want to know picking ngopfu, they want to picking ngopfu a bit light. So yeah, it was good. It was great. As you can see kwalano. Oh, okay. Yes. Okay. Vafana va VMP, vafana da vafu, ne. So a swi ri kahle swinene. Yeah. Yona nga kwatsa fana vele gange a va ri ku namuriweni la vo mi rhanga phanda. Let's go. A swi ri kahle hi nga zi bona sound ya swi ri kahle swinene. Hi nga vula tani ku congratulations to J John. He did the most. Hi sungule swa hate na ti-comparison na ti-competition for his first event a stadium. He did the most. I tirheni misa lomu a hi congratulating na kota ku va motivate ku ya mahlweni, and na vanhu va n'wi support ni tlhelo ni nga tlhelo vula tani ku thanks to the people va n'wi support ni misa lomu. Va n'wi support swinene vanhu va humene hi xitalo ku va kota ku khanya masipala because a ku ri nyimpile a yi ri kona a kha support xiwa. So in overall hi sweswo. Yeah, and then vele khe hi ta ka the last performance ya J John, but i sungula a endla a speech here lexi hi nga ta khe hi xi yingelisela and stuff like that. Yeah. Okay, still out, né? Eu vou ficar preparando take over 6 months, né? Because zaman one cook, I even went broke. Nas kira to semua sudah dah buruk saya dah take you over 6 months. I'll tell you what, I ended up coming with a song. Look at my diva lah. Ini milion lah. Lagi sunshine. Aku berarti mana-mana tiba berarti fresh lagi saya lah. Malah kamu kau mati ni lah. Kau kena malah mati ni wow. Yeah. Kau nanti fresh lagi saya. Yes. Look. After second look. Wow.
ya xi hluphini demon xi hluphini wow a swi sasekini look a swi saseki ku saseka a swi ri kahle you can say congratulations to him a entirheni I did a xi tiyiseri ndhimi na event leyi a yi nga ri that simple ku va yi endliwa ku landisa a xi tiyiseri ndhimi we have to agree so a swi nga ri that easy ku va yi kha yi endliwa ku ve na swirhalanganyi swo tala swinene but they still soldiered on and continued with the event and stuff like that. Vula he did well, he did the most a xi tirhi ndhimeni ku ya hi level ya yena I still continue and say ku ri hi level ya yena side ra yena he did the most and leswo kombisa ku he can still do more. He can still do more because wa ha ri ntsanana J John wa ha ri na ndlela yo leha ka music. I think he can still do the most ku lala ntiyiso I'm not going to lie ka ha ri first event ya yena at an age of I guess 20 something I guess so a nga ha phusha demon swinene a nga ha phusha hikuva wa ha ri ntsanana like mvula from 30 to 40 a nge le swikulukumba. So you can still do the most leswi ni swi vonisaka xiswona kwalano and stuff like that. I drove the whole. Yeah, ku na section wo hi fike hi hetelela hi yona laniwa a ni ku video hi rini but even kokwana wa yena J John ku hela ka video leyi ni va kombisini ku a va ri kwala na vo let's go. Yeah, leswi I think we're done. Swi ve kahle support-weni hi leswo video overall yi herini for now. I think later hi tshikisa sweswi tin'wana ti vumenemene ta byi endlaka tin'wana ti-videos hi leswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ka ha ta va na tinqambi leti tsanana ta ha ta taku from kwala Giyani ta ha ta mi nyumisa mi endla ku aka na stadium la ti-ixo ka xi nga heliku laha mi fanele mi teka stadium lexiya mali liya mi yisa laha ma ya renoveta mi xi endla xi va kahle hi madyelo ya rihlaza for n'wina na mindyangu ya n'wina. Namuntlha mi teka swilo mi xanisa vanhu hi swilo swa vona. A hi voneni lani J John a mi fanele mi n'wi bela mavoko mi bela na stapu ya mavoko a nga kona un'wana a nga ha tala ti-ground timbirhi mara va ya ku tlangeni va kha va twa ku vava timbilu ti vavisekini hi mhaka n'wina vo Sathani the devil of the devil.